mwanina wange era koyo omugenzi neide yakoba ati weshiriera baba ochiche balija muitane nte batomeire nti si ati wejayo obone natukanga motoka yemereirawo nga mulimo omusirikale asazegeira kule ngo wundi aliye titegere ngeri owundi chiche aberagirere mu kimalamu buti wewe ninze kuna motoka nga zira number plate no ngagamye mundu azira uniform na atandikashe okubendulu ngatide nga minus bamukubirere chiche amasasi buti muluva inuma nabo na baba ali kulwana baba bali mukuba nga babaire bantu oti mukaga nga bali mulwanyisa nakubendulu neyongera okubendulu kyemukola kyamaani okubanga mwekumira kwa Owa Media mweba ne kubona mbozi ife ku YouTube era tusaba n'abayaka abakali kusubscribinga please to go ahead and subscribe. Nze Yolisigira Yazid. Embeera tebeere enungi wali ku kyalo ky'Ebuseyi mu Igombola y'e Nakalama mu district ey'Iganga. Abasaadha abakali kutegereka wabulanga baberenga bali kutambulira motoka ya fuso nga bali n'emundu webakubye omwana omuvubuka w'emyaka 17 amasasi mu kifuba ni mu mabunda yafiirawo wabulanga ensonga ye bamulanga ensonga bereza mu magezi ensonga ntono ino oidi omwana ono baba we bamweta Kalogo Moses abera ikutwala ente okuditwala ku nsiko okulya so wabera alisaza mu luguudo olunene oluva Iganga okujja Bugiri emotoka ya fuseno yeda yabanda emukunte dino so abasada bafuso kye bakoze kutumamu batandika okuba omusaada ono mwene ente bamukuba so ono mwana ow'emyaka 17 abaire kumpi awo yabona baba yenga bali kumukuba abantu so kyakoze eida ataase baba we lwaki mukuba baba so kyabaita idi tabana baba enemundu batwere yemundu bakuba omwana ono amasasi yafiirawo eyo nembozi yetulinayo mbera ya kiyongobero omwana bamukubye amasasi era nga n'abamukubye bakaye kutegereka balumwike. Nze Yolisigira Owa Media. Owa Media, your best YouTube channel. Owa Media. Kale, Owa Media is your best YouTube channel. Embeera neyo ya kiyongobero ku kyalo Buseyi nga wenkobye mu district y'Iganga nga eri abasaadha abakali kutegereka wabulanga bano babaye bali kutambulira motoka ya fuso ngeri bibe batwise kusaawa 12 nga bucyamu kwa obe butandise okuyakanga abantu batali soko lebyo ibwe endu versaze abavoyo okusala bayize abasaire kuncho sobuki bali kuira waka saawa 12 nga emudidi so bobaire buchaire waba omusaada ku kyalo eky'Ebuseyi Moses Kalogo yakati kantwale ente dange kunsiko dirie kuncho kuno dirie kuno musulo so kyakoze nga asibula ntede abene ente awo tina nga aditwala pagano waba yakatuuka ku luguudo highway ku luguudo luvoidinda okujja Ebugiri ya ngali kugezaako okusala mu kolansi aje kuluyi kule kumbali emotoka ya fuso berevanga mu kibuga ky'Iganga nga eri ku speed yavwere yatomera ku entendala pagano wetomera entendala emotoka bana bene motoka bayemera enteguyere kumbali yafa n'okufa sebano bavuire motoka bayemerera pagano nga bakoba omuzeyi ono Moses Kalogo ati lwaki ento litambukiza mu nsiko mu luguudo nga akati bana ente dinombe ndi kudisa busaze aye munsoni we atida yina yatandika okulumuka bamubinga bamugema batandika omukuba amusamba omutwe amusamba munda amukuba ku migongo bakuba Kalogo bana bakubye Kalogo Moses bamukubye so abere kumpi nakawe ebere mutabane we ow'emyaka 17 ajira okwira nga awulira empungu kumbali ere about 100 meters away
from his home nga kalogo alikulira omwana yakati bali kukuba baba ajira okutuukawo yakati bala baba mumuleke nga abasada bali kuba omusada babairenga mukaaga bakuba yakati baba mumuleke yagezaako okwenda okusasa baba we bale bajire mu fuso emotoka eyo bali kutambulira mu efuso batula mu emundu bakuba omuvubuka ono amasasi abiri agamuyitirewo ekyembi nti abantu bano babaire nga emotoka eno kikobebwa nti ebaire nga ezira ku number plate emotoka yawe bali kuvuga ebaire ezira ku number plate ate n'ekindi bene baye mungu edaleya bana bakubye omuvubuka ono amasasi babaire nga bavaire ngoye da mulingo oba daleya nga tibali mu uniform yona so babaire nga abantu babuliddo bakuba omwana amasasi abiri mu kifuba ne mu lubuto oba munda agamuyitirewo nekivuire ku omwana oyo okufa baba we Moses Kalogo abaire ali kusazaamu ente nga kulitwala ku nsiko abaire ali kusazaamu emotoka yatomera ente mpegane bali bemereize emotoka bwe yemereire babinga Kalogo bamugema ge bamugemye batandika okuwagana naye nga bali kumukuba abo bamugeme ndewoza bajje naye abaana ge bagulire kuba bakuntumagale ge bagulire abaana balumuka misinde aide ye baba batandika okuwagana aho ge bagemeire emundu kali kutegereka yentaidi we bakozesa mundu kyoba mundu ki bakuba omwana gano ku kifuba era omwana yava gano bamutwala nakavule okutuka nakavule yafa era ali mu mochari ni sawadini nani nze Moses Kalogo bale likutola enteka disaza lugudo ntukira ku main yawe motoka ya bere yako ne motoka manye motoka yako na ente ekoni ente yasiba olusibye basada bavire mu baida baminga oluminze twagagana nabo omwana yabeka yawulira kirere yayigulawo yayida olidi omwana okuida okutugaya abasada ampulire waisasi kuvuga kale naye kutegeera oba abaire na mundu modulo ki mpulire waisasi kuvuga okuba nti munkubira omwana abasada balumuka baje bakola ki bayingira mu motoka baje buti wewe ninza kuna motoka nga zira number plate no nga agamye mundu azira uniform na atandika she okubendu ngatide nga minus bamukubirere shiki amasasi buti muluva inuma nabo na baba alikulwana baba bali mukuba nga babaire bantu oti mukaga nga bali mulwanisa nakubendu neyongera okubendu wenkubya minus yeda oyajirire ku mugenzi buti baba baina wano ku lugudo balwana balumuka baja ku motoka yibefuso bajinina balumuka beyongerayo tutebereza nti babasobola kubanga bajire mu bitundu bya bujiri obange emotoka egemye ku lwambale wabati tikayibutegeke emotoka ene mazi yagemera kubagamberi yawo nga okuva ku kyalo buseyo okugenda Kalama waliwo junction eja aize bujiri oba eja embale so tutwidi abajire ku lwabujiri ola ku lwambale wabula bamaze okumukuba bamulekawo era nga emotoka ezagitegeire twogere ku ni Kalogo mwene ono mwene mwana abaire nga aliko ajente twambuza tuti ayeiwe nga tokuba ku ndulu yakati abasada bangwireku ati abasada bangwireku bakubanze abasada bangwireku bakubanza ati ezena namba tijitegeire so eyo nembera ebairewo nga wenkubi embera ya kiyongobero omwana afuire omwana ono yali asoma senior 4 nga tukali kujja mu lockdown yali asoma senior 4 era mama gatukobaire nti aberenga wampisa era nga nabamukwabo ababerenga bateeka okwirayo okusoma era bino ebyeda nti abaana bali kujja kwira basome baje mu bibine ebindi mama atukoya ati omwana yali akujja mu senior 5 aye kino kibakubye wala kibakubye bununu so embere to webeire police yiganga etuse mu kifo kino batandika okola kino batandika okunonenkereza
betolera ekifuba nga bali kunoonya mbu babone oba wakabanga eriyo okuoba ebintu bindi ebisigaireko ebyabana abantu aye ekiza kyebafuniewo okwo aye nga abataka ku kyalo kino bavumiire ekikola kino bakoba nti waire omusaada ono abaire mu nsobi okubisa ente mu ngira ati aye balebula babere bakyamu ate okutwala yemundu nibakuba omwana nenda kuga bubaka ng'omutuuzi ow'ekyalo nja kubutwala ku mwami Museveni nti abantu abalina emundu abagaire obuyinza bungi bali kutambulira mu bumenyi bw'amateeka olw'okuba balina obuyinza bungi ekintu ng'ekyo omwana wange oyo baali mubeeze bamugema n'ente ye were wabairewo ensobi bamubeeda bamutwala bamuvunaana kusinga okumukuba obukuba amasasi okumuyita sawa dino omusadde bakubire omwana amasasi bwali olwange ebyo omuntu yabanga nga batomeire nti tibanga kubi masasi kuba ne gavumenti ekiza kuba muntu masasi ekyo bakabi bagema muntu oyo nga babaire n'emotoka bamuta ku motoka okwo oba bakubira ki bakubira polisi yali yakolera yagema omuntu oyo bamutwala ayembera n'omwana muto bamuyise abaire ali kubakola ki kyosaba polisi yaife okuba nga etamu okunoonyereza ine naddala ekolesa kamera eddeyo ku nguudo mu kiseera ekyo tulina kamera y'enakalama tawuni kamera eva mu tawuni dibadimantalinga ku tayimu eyo emotoka accident gabeerewo okuba nga basobola okukoza foto gye okutegeera emotoka edo namba dada okutegeera bedijja ne baani akola kiki kyosobola kitongo kyaife ekikeesi kyongere mu ino okunoonyereza ati oba oli awo bandigemye omusaada ono oba ne mutawane we bamutwala ku poliisi so embeera te webaire oli ku YY Media nze Yolisigira zijje bakali ku subscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos twogere kuno omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga East omukyala bamweta Dayala Nandawula ono superintendent of police Mulamba tutandise okunoonyereza ku butemu obukoleddwa wano ku makya leero saawa 12:00 wano mu kyalo Buseyi mu ggombolola y'e Nakalama mu disitulikiti y'Iganga omuvubuka wa myaka 17 ayitibwa Joel Omukama bwakubiddwa essasi oluvannyuma erimusse bwatwaliddwa mu ddwaliro ly'Iganga nga bitwakafuna biraga nti taata w'omuvubuka ono abadde asala ekkubo n'ente motoka ya fuso gye tutategedde ennamba n'etomerako ente emu n'esiba boogere ku nsonga eno wabula batandise okukaayana so bw'alabye abatomedde ente ya kitaawe ate batabukidde taata we baali bamulwanyisa n'agala ayigire naye mu nsonga ayambe ku kitaawe wabula omu ku babadde mu ofusi eno gyeyo emundu n'amukuba essasi mu lubuto erimusse wabula emmotoka eno esimbudde n'egenda tewali gwe twakutte naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso kyetutannamanya oba omuntu ono ayina emmundu mu mateeka oba tagyena mu mateeka naye ne bw'aba agyena mu mateeka kyeyakoze kiba kikyamu aba agikozesezza bubi naye nga tusuubira bwe tunaaba tusobodde okumufuna kubanga tutegezezaako poliisi ez'enjawulo n'abantu bennyini abasobola okutuyamba nga balina kye baalabye oba ekiyinza okuyambako okunoonyereza kwaffe kitwanguyiza okusobola okufuna emmotoka eno kubanga awo tujja kusobola okufuna abakoze ekikolwa kino yakuba ati okunoonekeza ku byokutandise era bali kunoonya abantu abakoze kino wabula yasaba abantu ba buliddo nti webanga eriyo ku omuntu edi kukuba oli awo amabitira ag'abantu bano awefu police information eno baboneke nga bano bagemebwa family ey'omwana ono akubibwa amasasi babe nga bafuna obwenkanya so bituya bibaire omwana w'emyaka 17 abe kuteekateeka okwirayo okusoma senior 5 bambi afuire ngakubibwa amasasi abantu abakali kutegeeka abavaire engoye daleeya eritali da uniform oba yamagye oba ya poliisi era nga busaawa eno wenfuire mu kifo kino ng'omulambo gw'omwana ono gutwalibwa mu iggwanika ery'eddwaliro ikkulu okwekebeddebwa mu iggwanika erya Iganga Hospital nga okunoonenkereza kujja mu maiso